So melapha nami nemfalo yami. Yena bangivike kusuku ekseni mina ngithi Nkosi ima nami. Ngithi Nkosi ngiside. Nafike isikhathi la khona sicela uNkulunkulu ukuthi akhuphula aqinise inkolo lwethu. Because inkolo lwethu determine ukuthi sawusuka position esikuyo siye position lele. We can preach the way, but mangabe kude inkolo uyakuhlamuza wona. Ngiyoyivotha igulelwa umfana wayo uyofika yakhathatheka uthi Jesu kholwa. Uthi Nkosi maqiniso inkolo lwakho. Siyathi ukuswele kanani after seqiniso inkolo lwakho. So ufuna ukuthi ezawasipheyi bethi Nkosi make this service. A service lengamasibonakala. Asibonapha athi umbonile uNkulunkulu. Athi umbonile uYesu. Ungajiki ufana. Because it is time but we shape the way. And the way we shape up it is volatile sihambisa kwa. Because ivangeli lifuna ukuthi lisebenzele. Ngoba ubhali yabasebenzele. Labo labalukholwa. Lisebenzele abalukholwa not everyone. So sikhuluma nje but it connect faith. So kuyasikhuthaza lakhona sithi uNkulunkulu siphakamise. Elevate our level of faith. So sibonzo baba bebafundisi. Labathi kade bathi it's a holy week. It's a holy week. Ngokuthi masingena beniva lokuthi sengathi sesayibona lenkonzo lesiyabuka. Ngoba kule nkonzo lesiyabuka. Sokugelela, sokugelela mhla uma siyafunda incwadi yaMateyu 21. Yesu wathuma abafundi bakhe nabantu bewathi, hambani niye edolobhaneni nibhekene nayo. Siyawuhamba imbongolo ibotshile, inelisolo layo. Sikhululeni, nilethe kiyo. Akukhona ukhuluma lutho ngalo inkosi. Siyakudlulisa nyama. Lokho kwenzeka kuze kwasebenzele kwasho samnakade. Khulumani kuyo indodana yaseSiyoni. Nika inkosi yakho igibele embongolweni. Yebo etholeni emonyeleni yebomoya. Ngabo bafundi bahamba benza imbongolo Jesu babebahlelile. Baletha imbongolo kuye nesithole labo. Bangaka ingubo enkwayo. Wabe uyagibela. Sifundile sebantu behlala ezikhulu emgqweni. Labanye bageza emagala esihlala bawendlala phansi. Sifundile siyahamba phambi kwakhe nalesiyalandzela siyakumelela kithi. Mfana kuyo indodana yajabulile. Usisiwe lomhlaba egameni lenkomo. Wasana kulemsehlungu kakhulu. Wathi angenako uJesu eJerusalema wanyakazela idolobha lonke. Bantu bawuhlana bathi, ngubani yena? Ikhumbi siyaphendula siyathi, lona nguJesu, umprofethi waseNazaretha yaseGalile. Lamhla ilanga lemasulu lebathi Palm Sunday. La Jesu angena khona eJerusalem. Ungena bahlabe. Ungena uthendwe ngemazulu. Kuthi lona uyena lofanele. Kuthenga bani. Ungena kuyingozi.
kodwa ungena uyazi ukuthi utohluthula kuKhosi bakhe. Ungena uyazi utohluthula kuKhosi bakhe. La kugcwaliseka imibhalo. Isaiah 700 years before afike Jesu uyamemethela uthi inkombatha yawukhulelwa litale indodana ligama layo kuthiwa Immanuel. Bamangala ukuthi kwenzeka kanjani inkombatana itala umntwana. Kepha uthi ngiyaphinza ngithi inkombatana yawukhulelwa itala umntwana kuthiwe ligama lakhe Immanuel. Encwadini yaLuke nemvala profeto sa-Isaiah siyafezela inkombatana yakithalela ngekhaya labo ithembise ukuthi itawushada nalonye umfo yavela ingelosi Gabriel uthi wena wesifazana lothandiwe ngemazulu uthi utawukhulelwa amangale Maria uthi njani ngoba kude ivoza lendibane nayo. Nakhona ke sifuna leli lithi uNkulunkulu akehlula lutho. Yambuka le ngilothi umzala wakho Elizabeth unemvovo. Kodwa uke wahlala sikhathi edimva. Usho ngaphe ukuthi umntwana uqhamuka endodeni. Ngabe Maria sakholwa khona ukuthi nembala uNkulunkulu akehlula lutho. Uthi akwendeke kimi njengokusho kwakho. Uyakhulelwa ke Maria uyamdala Jesu. Ngazezulwini kuze kube kwaba nemhlangano. Kulungiswa indzaba yasensimini eIdeni. Ubonakala umhlaba wonakele abantu sebasukile kuYesu. Jesu uNkulunkulu kwitati ngelosi lakhe latethembile. Nendodana yakhe yayikhona lapho. Because Jesu abekhona ekuqaleni. Ukuthi wathatha isimo semuntu. Hallelujah. Kuthiwa uyabatshela ukuthi umhlaba wonakele but there's a special blood. Ledzingeka kakhulu abantu. uNkulunkulu esovula thethi ukuthi yini etakwendeka komuntu otawuhamba ayawokhulula abantu. Igrozi tayibona ingadi iyaliseka. Yambona umuntu ashaya uyahlushwa. Tasetakwecha mzao. Wase uyasukuma Jesu phuma mine ba. Phuma mine ba. Lapho ke singena khona manje sosebenzile. For 33 years aphile emhlabeni. His ministry was 3 years. Hallelujah. For 30 years he was prepared for this day. Sesifile vele la. Uyangena eJerusalem. Kugcwaliseka imibhalo. Hallelujah. Kulo verse 4 kwasekumbhalo indzaba lekayabona nguZakhariya. Uthi uMesaya ngambona. Uthi bheka inkosi yakho itakuwe. Ithobekile igibele embongolweni. Yebo ethole. Hallelujah. Emakhosi nakangena abegibela hashi. Kusho ukuthi uyinkosi. Lamasundu abedaliwe benzeka inkosi lenkofile mbili. Bese yadlalelwa ke. Ungena kwakhe Jesu azake kufana nephuma kwakhe. Ungena lapha uyahlatshelelwa. Hosana kuyo indodana yaDavide. Ubususiwe lokho egameni lenkosi. Kodwa kaphuma ingoma azange kuba kule yashintsha. Isimbulaleni mbetheleni. Khulule Baraba. Sife za Israel besimile simele uMesaya. But
ungena Jesu asin-understand. Siyakushwa ngemaroma. So simele sona a-political messiah. Lotaba lwela indaba abanqobele. Kanti lo ubaleke impi. Ayisiyo impi yasemhlabeni. Ayisiyo impi lezingatifefa. Kodwa impi yakamoya. Basi ababhala kahle langena ngakhona Jesu e-East. Wangena yena agibele imbongolo. On the other side, Pontius Pilate naye abangena. Bangena at the same time. Kodwa yena ugibele hashi. Yena kunemasotsha lagadazela. Kuthi lapha sida empini. Kodwa Jesu tekulenge impi yena. Kuthiwa-ke wabatshela kwathambani. Emzini othile ngiyafike ngithole imbongolo. Umasihamba sikwandzawo sisebenzisa i-GPS. Iyasixela ukuthi siyaphi. Ngikule mbongolo. Kodwa Jesu abathi kahle ukuthi imbongolo ikuphi. Bafundi mabaya bayithatha exactly lapho ashiyo khona. Esibonelo bakhe Jesu uyathi kahle lapho sikhona khona. Akathathe ngolo uwaphika ukuthi ngibulele indzawo but he knows ukuthi ukuyiphi indzawo. Uthi ndawukhanza ikhungiwe ngikule mbongolo. Ndawufike ngikhumule. Kuze ayisebenzise funa ukuthi ikhulunywe. Adangakhona ukuyisebenzisa iboshiwe. So netimvo letisibambile letisikhungile. Akuyese afuna ukusebenzisa akakhoni sibanze imvo yasemhlabeni. Utakhona usebenzisa uma sawukhumuka kuletimvo lethu. Why akhethe nembongolo le? What qualified nembongolo le? Kuthi wabepure. Kutena munye bekade ayigibele. So uNkulunkulu ufuna yini i-purity. Ufuna sitanzeke enhliziyweni yethu. Bese siyathoba ngoba imbongolo besilwane lebesikobekile. Hallelujah. Ufuna sikobekile. Yasifika nembongolo wasebeyigibele. Hallelujah. So thina sifana nembongolo. Kufuna kuze atosebenzisa uNkulunkulu sivume ukukhululeka bese uyasibela. Athi-ke lokubhala kahle wasiyagibela kwembongolo. Waseyahamba. Nawe ihamba majestically. Kukhala ingoma. Hosana kuyo indodana yaDavide. Ukuthi sibolotako egameni lenkosi. Athi-ke isibuku lesi sakhumula impahla taso. Beka phasi. Yahamba imbongolo etikwayo. Akusiloyo mbani kakhuluka impahla. Bekhuleka umuntu wathi ukuthi lona siyamethemba. Ukuyasilamulela. Kwase kudlalwe emasuku. Imbongolo yahamba nayo sengathi yamangala ukuthi ngingubani mina namuhla. Icabanga ukuthi ushayela yona tandla. Kanti bengashayela yona tandla. Bengashayela tandla lolohleketiwayo. Hallelujah. So ngetimvo uNkulunkulu asifundise ngaso bese nathi sifane nayimbongolo sebathi ushayela sinetandla. Kodwa ikhona ushayela lolosigibele. Sasethi yathi imbongolo uma Jesu ehla yafana nazo zonke imbongolo. Uma ihamba kungasayifani ukuthi nebegitshelwe uJesu lo. Bafana othathe manje bayithishele. Uma kasekho Jesu kuyo. So kuyasathi lapho na Jesu uma sakhweshile kithi bese sifana nabo bonke abantu. Yifa uSamson akagitshelwe uJesu anemandla. Abekhona kodwa konke timvo.
bathi bazama kumvalela wefika kulambambe kahambe nalo because abadishelo Jesu. He will do anything and everything. Who takes care of blocker because abadishelo Jesu. What a hamba wakwesha Jesu wakwesha Jesu muni. Walula kufarwa. Wakukuga wabayisekas. So matakule Jesu Mungu uyakukuwa jumesekas. Bantu badale nawe because abaseko Jesu kweshi. So tunazumele kuNkulunkulu Jesu asigibele kuso sonke simo. Yifake umasuke edineni bathi ngubani ke yena lo. Hallelujah. About confused bantu bakuthi ngubani lo. But about this political messiah, what do you have to see in Bani? Actually, no parallel, but please never do. Never have to just put in Bani. As I have a fool, that is why you must see you holy week. Usasa uyangena eJerusalem. Ungena eTemple indate. Ukhanda abantu bayathengisa ukwetha bonke longafayile bakhona. During the Holy Week nahamba khona naka eBethany ukhanda ubonunkiwa ulambi ufuna kudla ukhanda kude emakhini. Umbhali wasitalelisa star. Bahamba the following day yabuya basikhanda somile. Bathi ungenteka nje usithi kulokholwabo kungenteka noma ngabe yini. So one mangala ngubani lo labanye abamati why ingoma ishintsha dinei ishintsha ukuthi akabi umuntu obekaba hambusuniko uthenga leyi mission yekhula abantu etonweni ngubani ke yena lo ukewathi chaza Jesu kuthi mina ngumvini longona wona ukewathi ngumthombo wephila lona thamile akasoze ome uthembi nami kagobhoda imifula kuba ichaza wathi mina ngindlela leqiniso lephila akekho lotakubabe ngaphandle kwami. There is a mission Jesu bekayitele emhlabeni yokukhula abantu etonweni. Athi-ke noma ngabe siphi isimo lonaso siyamlalela yena. Athi-ke abantwana baka-Israyeli bahamba eGibhithe bathathelwa inyoka bafa umantu baluma. Kodwa Jesu uthi wa-instructor uNkulunkulu Moses yakha inyoka yethusi. Bese ayiphakamisa. Lobona yona uyophila. Hallelujah. Wayiphakamisa ke Mose ebayibuka ebaphila. Nebangayibuki bebafa. Befanda ingqobo left right and center. Kodwa kufika engcwabeni athi mina ngafakaza athi mfowethu belulule yona kodwa uphilile. Ngifuna kuphakamisa ukuthi ngubani Jesu. Tunaphakamisa eKalvari. Ukuya namagama njengoba Mose ephakamisa inyoka ehlane. Kanjalo nenkosi yomuntu iphakamisile. Usokhona ngiyo unephila lophakade akasaye kufeni. Unobo Jesu lamkadele ukuyokethela imbi layikala bona Sathane nakethazila. IBhayibheli Sathane wakamhlekisa Jesu wahamba by his time. This is the time sesifika. Hallelujah. Nakhona ingadi yakhe bekakhulula etonweni, ingadi yakhe bekasinzisa ekifeni. Hallelujah. Ngiyobe akhona Jesu utelefona lo. Hence sithi this is the Holy Week. Uma ngabe lezi is the Holy Week. What I'm going to give Jesu wena? Utamnika izitho yakho because lapho kule izitho yakho phela. Akathi bonke lokunye bathi ubani lo. Fakela umuntu wavuka asenthabeni. Bambona khona buke abafundi bakhe ukuthi
Son of the living God. Abantwana Jesu, abayindodana yaNkulunkulu, abayimoyile yokukhula abantu edolweni. So sihamba nje nezinto nezisibambile kodwa ukhona umkhulu wethu. Akekho longasula ngaphandle kwakhe. Yiva umfati unesifo somopo suffering for 12 years. The Bible says wevana Jesu wasiyakholwa atekekhala phekuthi uma uyamthinta umphetho wengubo yakhe nyawusinda nyophikiswa. Ubani lo Jesu? Lo mfati abekuso kule sakubo abatshela ukuthi uyamati lo. Wangiphilisa mina. Ubani lo Jesu? Uyini kuwe? Ngeke uhambe lendlela ngaphandle kwakhe. Lendlela abayinze itabalithuni ngaphandle kwakhe. Kodwa ufuna abantu labaphiyo, abantu labatawululeka ezintweni zasemhlabeni kuze akabagibele. Once wakitshela kuyehluka bonke abantu umbhali uma uJesu wakudala kuyendlula bese kuvela lokusho because you are a new creation. Usuke sofika kuwo. So lapha uyangena ngeJesu. Uya eJerusalem. Yakusela ukuthi isikhathi sifike. Bathi bewema iJerusalem wayikhalela. Bakacabanga ukuthi ukhalela ini. Kodwa wayikhalela. Akakhaliswa kufunga. Akhalisa tingo letakwendeka tingo letitabu letakuta asangekho yena. So ngikubikela ukuthi ngubani Jesu ku. Who is he to you? Because it's your heart. But in reality, do we know who he is? No matter what. Because much smart music, what she has was palela emakala ake. Atopana ake, ngevimba yake saphiliswa, ngevimba yake sasinziswa. Akukho sifo nesena Jesu. Ayikho inkinga la ayikhona Jesu. But I call it because our shall we are making him a failure. Yet our Jesus is not a failure. He can conquer everything. He conquered death. Mesimba is here. Vuma akonkarishe your heart. Thinking what the man is easy. Thinking what the man is cool. Bashana bahambe, papa dise, pachoine, what's yena bamba, they do not know him. Because umasake zihambiswa kwakhe sifana naye ungetwa lapha kungwa bathine lapha kwamlifa usibona abasabona ngemisebenzi. Hallelujah. Siyahamba kanye kanye kodwa iqiniso lithi imisebenzi yethu iyabonakala. The way you communicate with people imisebenzi yakho iyabonakala. Uma ukitshela Jesu awukhuluma isilove. You forgive and forget. You forgive and forget. That is why the first words on the cross was, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Hallelujah. Akuna kupa utagati lamakwenda. Ngubani lo. He is the Messiah, the Lion of Judah. Ageko lofanana. Ageko lo janaye. Ageko desindiswa naye. Desindiswa naye pena. But he can see that him put the one that made a special blood was needed. Uswazulini utesono. Wasayefika wambasa tsala bethu. Wasayefika wambasa tonke kethu. Yifanahle whatever sin that you are committing usubeze Jesu. So ungena ngapha nje ungena utothatha leso sono sakho. Ungena nje utothatha sono sakho. Athi naphakama uphakama nato athi tahlanzwa ezolweni ngelogasa. Asikho sono lesikadeswa. Kwanzana basekhaya. It is high time to say much from who we are. But we are sad who we are. No matter what, but who you are. Just who you are. Hallelujah. We want to say, we have a full GPS, but
That is the boat that we say. Ubani lo. Umkhululo bantu. Laba yekufela. Uthi angifuna yekufona nabonke bayephilele. Longuna phakathi. Sibikele nguna phakathi. Sibikele kusuka ngendawo lesikuyo. Mune akakususa. Uyesu Kristu ugama lakhe. Asawuma lesuka nje. So sinathembele kulamandla akhe. Sinathembele kuye. Sithembele negazi lakhe. Ngoba nemali. Hallelujah. Nakhona abantu bathi angenze kwendeke lutho uyafika yena ashintshe the story. There's only one person who can change your story. His name is Jesus Christ. Yes, napinda. There's only one person who can change your story. His name is Jesus Christ. Umambela, the story that I want changed. Who can change it? Jesus Christ. Yeye umanda wema. Ulfale kunaba yetu. Usipepelo se. Atopata siyaswa yesebi. Emande kupila kuye. Anyalane mande kupila akuye. Akukola kwa asolako. Yeye tembeli. Why you tembeli ku? Why you tembeli ku? So it's time we change the narrative. There is a question. This guy is yourself. Don't have don't die Maya. Nothing like that. Once I shine like a sea goddess, your life will never be the same. Ubani nani uJesu Kristu akekho lo muntu yena uthobekile. So if you are in him ufuna uthobeka. If you are in him ipride yakho eshibalele. If you are in him naye ubakuwo emavakhe atala kuwo bese udirector nguye uma uhleli kuwo. Because this is why I said ukuthi ufuna direct. Therefore, siyatha. Yes, siyatha amasu. But what besale ubhekele? Hayi kusakufu. It is painful. But ibhekele ubhekele. But ubhekelane. Uthi yamathi yomkhona. I know who he is. Uthi ukhulu babona yakude ku. Bakumele uma ushumayela izakhe ushumayela njani ekhaya kwesimo. Bathi nomfundisi lo wake wathi ushumayela kusayitho ukuthi bantu abantu bafike. Bathi wathi ngamathi lemkhonda. Wathi angisajika kulele muva. Waqhubeka wahamba ushumayela ibhange. Njani kunebantu abafike. Wathi kunebantu abambele. Nebantu nabambe bamuta emanda wathola phi emanda wathola Jesu kunetimo letishayabo. How do you survive? You survive because there is Christ. You survive because unike man they cannot see them but abamboni usamune nambana wamfela ngathi ukuthi survival njani ngakuwa komfundisi ukuthi ifakhona pha kushumayela kwethu. Sometimes people they don't hear our words. Bafundisi ba abalaleli emaveti bathi bakuwa phamba kwethu basuka ukuthi isurvival njani imele sathi umashumayela other people they don't hear anything. Bakuba bendlela ukuthi uhamba njani. Hallelujah. Bese lo muntu uyakuthola kuthina because uhamba njengaye Jesu. Alehamba aqina uqiniswa ngemphefumulo, the millions of people that was going to save through his blood. Umuhamba aqine. Azalwa nenzaba onesiphambano besimele. Wathi sona ukuthi sinzima akunawukhona usithwala unasiphambano awusithwaleli. Bathi isiphambano awusimeli. Kodwa
siphambano kuyenzeka sivuvame nje njengaSimon samvuvama nje siphambano kanti hambela sona sendela sihambele konke kumnanzi konke kuhamba kahle njengaJobe konke kumnanzi kwakuhamba kahle kodwa siphambano samvuvama nje kodwa wasifala uhamba naso basema bangani bakhe bamhlela ukuthi umentele uNkulunkulu bekude kawo bathi siphambano sasimfumene sephambeni kwethu siphambano diyafumana futhi siwathola phela siwathola kuJesu sonke abantu abathwele iphambano they cannot tell you other people they make a mistake come about their own phambano. Don't tell your enemies phambano Muyela umtshele uJesu Kristu akahlekane futhi uyakufanisa bayakufanisa vuma futhi ahambe embi kwakho ungahambi emva kwakho ungahambi wena embi kwakho wabe lapho safuna siphambana ubani yena haleluya Lo mlayeto bonethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.